Evo ovako, možeš nam se za početak ukratko predstaviti i reći nešto o sebi? Ja sam Denisa Ridžal i dolazim iz Bosne, rodila sam se u Bosni, u Zenici i dole imam majku i djeda kojima idem za raspust. Dobro, sada kada si nam se ukratko predstavila, počeli bi sa jednim od najjednostavnijih pitanja i to je koji je tvoj maternji jezik? Moj maternji jezik je bosanski jezik. Znači, slovenski onda učiš od malih nogu, odnosno od rođenja, ili si se doselila u Sloveniju i sa koliko godina, ako možeš nešto ukratko da nam ispričaš? Pa, kao što sam rekla, rodila sam se u Bosni i doselila sam se u Sloveniju sa 5 godina. Sa 5 godina sam počela da učim slovenski jezik i s vremena na vrijeme sam ga naučila i može se komotno reći da slovenski jezik učim od malih nogu. I sada jedno od zanimljivijih pitanja koje svi volimo da čujemo i da se pohvalimo odgovorom, ako već jesmo taj tip čovjeka koji uživa u tome, jeste koliko stranih jezika govoriš? Pa ja nisam taj tip čovjeka koji voli nešto strane jezike, ali pričam slovenski i bosanski jezik, a u školi učim engleski, a u osnovnoj sam još učila i italijanski. I kakva su onda tvoja razmišljanja, odnosno kakvo je tvoje mišljenje o tome i da li je lijepo znati više stranih jezika ili samo osim maternjeg jezika i jezika koji se govori u toj državi gdje živiš? Mislim da je lijepo govoriti strani jezik zato što te lijepo gledaju ti ljudi kada dođeš u tu državu i kažeš nešto na njihovom jeziku. I kako onda misliš da je najlakše da se nauči neki strani jezik i da li u tome pripomažu prijatelji koji su iz različitih država ili čak različitih vjera? Pa mislim da, jer ipak kada imaš prijatelja koji dolazi iz neke druge države i naravno voli i ne stidi se pričati svoj maternji jezik, da je to lijepo kada on priča i da se ti trudiš da bi nešto naučio ili nekoliko rečenica ili baš kao i on što priča. I kakav je onda osjećaj živjeti u drugoj državi daleko od države tvoga porijekla ili porijekla tvojih roditelja? Pa nema tu nekog određenog osjećaja, sve zavisi od toga kako si odrastao u kakvom duhu i kako su te roditelji odgojili. Jer može biti da si veoma navezan na državu porijekla, a i ne mora značiti. I da li onda postoji neki problem u školi ili sa ostalom djecom kada se doseliš, nije bitno osnovna, srednja ili čak vrtić, da li te djeca prihvate ili su više odbojni prema tebi? Pa sad, zavisi u kakvo društvo upadneš, u stvari u kakvoj si školi i kakva su djeca na toj školi. Tako da u svakom slučaju postoji dosta primjera koja u svakodnevnici nisu jako lijepa za čuti da li je neko prihvaćen ili nije, nažalost. I kakav je onda za tebe osjećaj da znaš pošto govoriš u nekoj, kakav je za tebe osjećaj kada znaš jezik što se govori u nekoj od susjednih država ili još dalje možeš otvoreno da pričaš i da se razumiješ sa tim ljudima? Pa to je jako lijep osjećaj jer prije svega ne moraš da se mučiš kako ćeš sa nekim pričati jer ipak ti to već znaš. I to ti je velika prednost. To jeste svakako. A da li se Slovenija dosta razlikuje od zemlje tvoga porijekla i možeš li nam nešto više reći o ljudima u te dvije različite, skoro pa različite države, ali ne toliko? Pa sad, što se tiče ljudi, ima tu razlike jer svi koji smo nekada bili u Bosni, Srbiji, Hrvatskoj ili bilo gdje od tih država, znamo kakav je život dole, još pogotovo ako smo odrasli dole ili ako smo se rodili. To je poseban osjećaj koji samo mi možemo da razumijemo i niko drugi nas ne može razumjeti.
I sad za kraj, da li imaš želju da se vratiš u državu svoga porijekla ili je Slovenija država i mjesto gdje planiraš ostati i gdje se vidiš u svom daljnjem životu, ili možda imaš čak želju da otputuješ u neku potpuno drugu zemlju, odnosno državu? Pa želja da se vratiš u Bosnu ili bilo koju državu svog porijekla svakako postoji. I ja imam želju da se vratim u Bosnu. To je bilo to. Hvala za tvoju pomoć da mi pomogneš s ovim intervjuom. Ništa, hvala i tebi što si mene izabrala. Dakle, možeš li nam se predstaviti i reći nešto više o sebi? Ja sam Saška, prezivam se Stjepanović, imam 15 godina, dolazim iz Bosne i Hercegovine, a u Sloveniji sam skoro 10 mjeseci. Pošto pretpostavljam prije dolaska u Sloveniju nisi imala dodira sa slovenskim jezikom, kakav ti je bio osjećaj kad si ga prvi put čula? Moj prvi pravi dodir sa tim jezikom je bio prvog dana u mojoj novoj školi. Na prvu loptu činio mi se potpuno teškim i nerazumljivim. Koliko dugo ti je onda trebalo da naučiš bar osnove, odnosno koliko ti je trebalo da sama počneš sastavljati rečenice na novom jeziku? Prvih mjesec dana je bilo prilično zastrašujuće. Bala sam se reakcije mojih drugova iz razreda na moj akcenat, odnosno izgovaranje meni stranih riječi, iako su mi svi govorili da imam dara za strane jezike. Pored kursa slovenskog jezika u školi, što misliš da ti je najviše pomoglo da ga savladaš? Pored kursa, pa naravno ne može se sve naučiti u školi. Druženje sa novim prijateljima bilo je od velike pomoći. Imala sam priliku da uvježbam i naučim sve ono što mi je pomoglo da se snađem u novom okruženju. Pa s obzirom da ti je srpski maternji jezik, da li pričaš još neki? Ne mogu reći da sam profesionalac što se tiče jezika, ali pored ova dva sam također prilično dobra na području engleskog i njemačkog jezika. Engleski, naravno kao i većina mojih vršnjaka, učim od malih nogu, dok sam sa učenjem njemačkog počela prilično skoro. Pa s obzirom na to, da li ti je žao što prije nisi počela sa učenjem više stranih jezika, jer što smo mlađi lakše određene stvari naučimo? Želja od malih nogu mi je bila da posjetim Japan i naučim japanski jezik. I želje da se bar malo približim njihovom jeziku sam počela da gledam anime filmove iz kojih sam naučila da kažem bar osnove. Na primjer? Ajde. Konnichiwa, to na japanskom znači dobar dan. Super. Pošto su tvoj materni jezik, a jezik koji si skoro naučila iz iste grupe jezika, da li ti je problem da razumiješ i ostale jezike iz te grupe, kao na primjer ruski? Naravno da postoji velika sličnost između tih jezika, ali pored toga ne mogu baš da razumijem ako se baš ne posvetim slušanju osobe sa kojom vodim razgovor. Da li ti je drago što je baš srpski jezik onaj koji si prvi naučila, da je to tvoj maternji jezik? Naravno da mi je drago, jer gdje god da odem mogu da pričam srpski, a da me cijel svijet razumije. Pa za kraj, da li imaš neki savjet za sve one koji žele da nauče novi jezik, ali su im mnogi rekli da je to previše teško za njih? Nikad nije previše teško. Ako imaš želju za nečim, a i volju, na pola puta si do ostvarenja svojih ciljeva. Nikada ne dozvolite da vas neko sputa u ostvarenju vaših želja. Hvala ti, Saška. Pozdravljeni, tukaj sem z Vero Popovič in bom mi zastavila nekaj vprašanja. Torej, zakaj ste prišli v Slovenijo? No, po končani srednji šoli me je v Slovenijo pravzaprav pripeljala ljubezen. In kako dolgo ste se učili slovensko? Ja, časi so bili pač taki, da takrat ni bil problem za službo, ne. Službo sem zelo hitro dobila, v slovenščino pa sem kar mogla hitro se naučiti, malo smo se vsi sicer slovensko pogovarjali in je kar šlo, ne. Ja. In kakšni drugačni običaji, ki jih običajno ni v Sloveniji, ki ste jih imeli prej? Ja, moram povedati, da
da sem kar ohranila te običaje in tradicijo srpsko. Mi imamo naša družina, konkretno vsaka srpska družina ima svojega svetnika, svojega zaščitnika. Ne? Mi imamo svetega Jurija, to je vedno 6. maja in to je naša krstna slava, se reče. Ne? To je naš zaščitnik hiše in takrat mi povabimo prijatelje in je to v bistvu za nas slava. Ne? Ja. Za Božič smo si ohranili običaje približno so enaki, tako kot je pravoslavna in katoliška vera so obe krščanske, ne? Tako da bolj ali manj razni so enaki, razen pač zamika v koledarju, ne? Kar se tiče koledarja, ne? Gregorijanski pa julijanski koledar, ne? Ja. Eni imajo pač 25. mi pa imamo pač 7. Božič, 7. januarja. Pa potem pač odvisno od lune, ali ne vem, od česa je potem Velika noč, ne? Ja. Oziroma Vaskrs po srpsko, ne? To so trije prazniki, ko so bistveni za našo hišo, za mojo družino, plus pač ostali prazniki, kaj so, ne? Ja. Ampak bolj ali manj se pravim, smo pač v duhu tradicije, prilagajamo se pa tako tukaj, kjer živimo, smo ohranili tudi vse praznike pač slovenske, kaj imamo, ne? Ker pač imamo in zeta in snaho in tako da takrat, ko so slovenski, bolj ali manj oni povabijo, ko so srpski povabim jaz, tako da imamo 2 božiča, 2 velike noči, to je to, ne? In kako ste se počutili, ko ste prvič prišli sem? Ja, moram povedati, da sem bila pač zelo mlada, ne? Ampak ni bi bilo toliko hudo, ker pač sem bila in zaljubljena in vse, ne? Ja. Nisem tako imela probleme takrat. To sem bila 19 let stara in ni bilo nekih težav, ne? Ja. Nisem niti takrat čutila taka razlika, to je bila skupna država, takrat jaz sem prišla 79. ne? Ja. Takrat je še bila Jugoslavija, vsi smo bili v Jugoslaviji, ne? Tako da ni bilo takrat nič razen jezika, ni bilo drugih ovir nobenih, ne? Ja. To pa se je pač hitro obvladalo, se pač hitro, koliko. Ja. Zdaj sicer nisem v redni službi in se pravi malo slovenščina šepa, ne, srpščina pa glih tak, ne, ker toliko let pa spet nisem tam in sem pozabila in določene besede nisem si spalil, glih tak dol, tako kot tukaj, ne. Ja. In kako dolgo ste se učili slovenščino? Pa gledajte, naprimer, jaz sem začela delati 22. julija 79. Že začetek zdaj, meni se zdi, da je kar oktober je bil, ko sem šla, naprimer, na predavanje, 6-tedensko predavanje v Koper, banka me je poslala in sem tam mogla slovensko pač in pisati in poslušati, ne. Vem, da mi je eno predavanje 2-3 dni ena poskušala prevajati, ampak pol je pač je bilo tečno, vsi smo bili mladi in sem pač mogla, kak so oni, mislim, kak so narekovali, tak sem jaz pisala, kar hitro šlo. Imam pač določene stvari, ko so se dogajale, ne, vem, da sem bili na seminarju in da je profesor razlagal, kak se računajo obresti interkalarne, ne, zamudne obresti so to, ne, na banki, ne, pa je cel čas pravo drži, pa sem si jaz mislila, pa kaj te hudiče zdaj drži, ne, koga drži in kaj drži, ne, v bistvu je to posebno bilo jaz tako, ko je on spraševal, ne, ampak pač to so neke stvari, ko se jaz spomnim, ne, ko so mi danes smešne, ne, se pa kar hitro ni bilo to toliko težav, ne, ne vem, zdaj časovnem razdoblju, koliko je trajalo, ne, ampak kar hitro, ne. Ker ko mene direktorica predstavila, kolega mi je rekla, da se morajo z njo se morate, meni je sicer srpsko takrat povedala, ne, kdo so pa, kam sem pač prišla, ne, njim pa je rekla, da se morate slovensko, da se hitro nauči, ne, tako da ni bilo težav, ne. Kaj pa je najbolj zanimiva stvar, kaj se vam je zgodila tukaj v Sloveniji? Kaj je najbolj zanimiva stvar, ne? Moja ščera je bila 2. razred, meni se zdi, ne? In smo mogli iti na Buč. Gledati velikonočno tole rožico, kak je že, ne?
In jaz sem mislila, pešaka seveda je treba iti z Pragerskega gor, ne, to je toliko let, ne, ampak to se mi najbolj stisnilo, ne. In smo pešačili in malo mi je bilo hudo, verjetno je kondicija bila slaba, čeprav sem bila mlada, ne, tolikimi leti, ne. Ampak vam povem, da ko smo gor prišli, sem bila tako razočarana, ker od velikonočnice, ali kaj je že bil, samo en bogi cvet ograjen z onim, ne, z kamni, ne, jaz pa sem si predstavljala tako veliko polje, polno teh, ne, velikonočnih. To mi je bilo tako, takrat sem se malo počutila nekako, ne vem, kako bi vam povedala. Sem to pričakovala sem dosti več razočarano počutila, ne. Drugo pa nič. Drugo, ne, vse to, kaj so moji otroci dosegli, pač kaj, vsaka navadna družina, če vse gre po normalnem, ne, ti je lepo in če si ustvariš dom, si tam doma, ker si, ne. Toliko gremo, rečemo, idemo kući, ko pa gremo sem, pa rečemo, gremo domov, ne. Kako pa se vaša država razlikuje od Slovenije? Kako se razlikuje Srbija od Slovenije, ne? Pa predvsem je dobro, razlika je zdaj, pač, kaj se je vse to izdogajalo, zdaj pač koliko je Srbija pač mogla, kaj se je mogla presajati, tako da je zdaj razlika, ne, in v standardu in vse. Drugače pa razlika nekako bolj ali manj bi mogla reči to, kaj vsi trdijo in Slovenci in Srbi, ne, odkrito srčni dol, tudi z manj denarja naredijo toliko veselja, ni jim toliko denar pomeni, ne, ni jim toliko niti standard pomeni, ne, toliko nekako, da so zdravi, da so veseli, da vsakega spremejo, ne, da mu nudijo pomoč, da so tu, ne. Včasih sem mogoče malo še jezna, ker se mi zdi, da bolj tujega, bolj tujca sprejemajo kot svoje, ne, bolj se prizadevajo mu pomagati, ugostiti in vse, ne. Tako da, drugače ne vem, kako bi rekla, ne, pač to, kaj se pravim, kaj vsi trdijo, ne. Da so ljudje pripravljeni na vsakem koraku te sprejeti, da pomagati, poslušati, tako pač, ne. Katera pa je bila tista zanimivost, katera vam je bila najljubša v Sloveniji? Zanimivost, ki mi je bila najljubša v Sloveniji? Ja. Ne vem, kaj bi zdaj to povedala, ne. V vse teh letih, sicer dvakrat včasih malo se ti možgani, malo se ustavi. Ne vem zdaj, kaj bi rekla zdaj, kaj se Slovenije tiče, ali kaj družina po družina živi in ima precej življenje mislim, prinaša lepo in slabo, ne. Kar pa v Sloveniji pa najbolj zanimivo, pa nič. Ne vem, smučanje, ko smo začeli z otroci, mi je bilo zanimivo, ne. Tega ni bilo dol, niti v mojem kraju, niti takrat, ne. Moram reči, Slovenija je zelo lepa, ne. Na taki mali površini v bistvu imaš morje, imaš gore, imaš, ne, tu malo kje, ne. Ne vem, zdaj bi to, mogla bi malo že spomin, ne, nazaj zavrteti vse skupaj, ne. Skratka, tu sem tolika leta, družine so stvaril, nazaj ne bom šla, zaradi tega, ker moja mama cel čas trpi, ne, zaradi mene, zato ker sem daleč, ne, svoje otroke tudi nemam pusle, ne, svoje vnuke, ne. In to je to, tukaj sem, bom ostala, ne. Hvala vam za intervju in nasvidenje. Ja, nasvidenje, Nina.